Tugithie na mbere tabarira cia ugima wa mwiri ni cirugamite matura-ini ma Embu thutha wa maabitha a kugacirithia urigiti matura-ini nio CHPs kuiga miro yao thi. Aruti a wira aya marauga matikoretwo makiriho mbeca iria ni mamilioni ma mbia, makiuga thirikari ya county ni ina thire wao wa milioni 15.6. Muikariri giti wa gikundi giki niwe waniriire mugomo uyu, akiuga ona musara wa njoherera matikoretwo makiheo kwa ihinda ria mieri eri riu. Mugomo uyu uratanya gwitia milioni 7.8 iria ciari cia mwaka wa 2024 iria marauga matire mariho nginyanagia riu. Oho ni mathiete na mbere na kuga matikeirio mbeca ciao na tutionete umithio na ninae muno binde iria CHP mukuruta wira nake mweri mugima we ni uragia kindu nake ndaragia mieri 6 mieri 7 mieri 9 utanona mbeca icio tukona nitakuo atongoria atu nao mataratufuatiria muno tondu ni binde inene tukoretwo tugituma marito macio to the national government. Wa kairi ni gukorwo ni turatetania undu wa indu iria turutaga nacio wira strips mathiga ma nguru kometa kana machine ya kuthima nginya BP na tugacoka tugakorwo indu icio tutinacio. Kama Mbeere South sub county sisi tuna arrears ya miezi miwili yenye hatukulipwa na national government, na hiyo sasa tumecomplain, list zimeenda, tumefanywa correction mpaka tukachoka. Kwa hivyo hata nayo tunauliza tukifanywa hiyo ingine yote, hata hiyo tukumbukwe ifuatiliwe ilienda wapi ili tuweze hata sisi kulipwa, kwa sababu kazi tumefanya, tunaandai haki yetu. Ni mieri na tutalivetwa ni county na mbia icio imwe uratuika ire bank kuma tariki 28 mpaka leo hata sai azinjaachiriwa tendekie atutitumiritwe mbia icio mieri iri eratuika ire banki na wira ni turarutira community na ona mwatongoria ni mara appreciate ni turaruta wira.